Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Mina ngumfundisi eSindlovu. Ngihamba labafundisi bamababili, majaha kompofu, CK lo OB. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Siyabingelelana njalo kule iviki sihloko esithandekayo. Sisamukelana njalo lapho esifunda khona ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angaba lathi umfundisi OB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi. Siyabonga ukubana samukelane singabaphilileyo. Namhlanje balaleli sikhuluma ngendaba yezimuli. Ngitshilo kulani iviki ukuthi sizake siyilandele indaba yezimuli. Lokuhluphayo lokumnandi emulini sike sakhuluma ngabantu abatsha, sakhuluma ngokuthi ukuthathwana njani, ukukhonjwana njani, iBhayibhili lithini. Ngilethemba leso sifundo siyiphathisile abanengi bethu. Bafundisi namhlanje sikhuluma ngendaba engani kayimnandi kodwa ke singayithini kathi njengoba nikhona. Indaba yokwehlukana emtchadweni. Ngabe kuyenzakala ngabe vele kasikhulumi ngayo kodwa phela indaba ekhona. iBhayibhili lithini ngendaba yokwehlukana emtchadweni? Kuthiwa i-divorce ngesilungu. Kunjalo. Uzananzela ukuthi kule ndaba engithathekisa kungathi indaba zonke zomtchado zisungulwa kuGenesis la. So sikhona bana uGenesis chapter 2 iverse 23 lo 24. Ithi yona iBhayibhili wasesithi umuntu lo uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami uyakubizwa ngokuthi ngowesifazana ngokuba uthethwe endodeni. Ngalokho indoda iza kuchiya uyise lo nina inamathele kumkayo bayakuba nyamanye. So lapha sibona esingakubiza ngesilungu sithi thina i-original plan ngomtchado. I-original plan lapha esiphiwa uNkulunkulu ukuthi abasebabili kodwa sebemunye. So ngenxa ukuthi abantu laba sebemunye kakuvumi ukuthi behlukane ngoba sebenjani sebemunye. So ngecebo likaNkulunkulu ekusunguleni umtchado wayengazange usungule elengqondo yokuthi abantu bangehlukana ngoba sebenjani sebemunye. Yikho sikubona lapha abasebabili kodwa sebemunye. So uJehova ku-original plan yakhe ukwehlukana kakukho. Ungakwenza yini kube lula mfundisi kubalaleli nxa isibonelelo seseplanka usicabanga? Kutsho njalo igama elisetshenziswa lapha elokuthi abasebabili kodwa sebemunye okuthiwa yi-cleaving ngesikhiwa. Ligama elithi ukuthatha amaplanka amabili wanamathise lendawonye. Amaplanka la nxa esenamathisele ndawonye nxa usuphakamisa awungeke ukuthi ngiyaphakamisa elinye lisala phansi. Ukuthi ngiyawehlukanisa. Hayi, sokunamathele sokubumba into eyodwa. So yikho uNkulunkulu akutsho lapha nxa esithi indoda iyachiya uyise lo nina inamathele kumkayo babe munye. Nxa umuntu engazama ukwehlukanisa amaplanka lana kwini okungenzakala? Kuyabe sokumele nxa kungamaplanka kuyabe sokumele uthathe ichizela. Manje uyabe usulimaza nxa usehlukanisa amaplanka ngechizela sokulimaza wonke womabili. Ikade ngikudinga khona ukuthatha isaha. So angeke ehlukane kungazange kube lokulimala phakathi. Ngenye indlela abafundisa sihle siphumele egcekeni ukuthi i-divorce iyalimaza kakhulu. Yiko ngithi mina into ebuhlungu. Kunjalo mfundisi. Kodwa kumele sikhulume ngayo. Kunjalo. Ngoba into esiphila phakathi. Iyalimaza iyalimaza izipho ezibuya futhi emtchadweni abantwana. Lezihlobo. Labangane labomakhelwane. Banengi abantu abalimalayo. Esikutshoyo ukuthi kuyalimaza. Mfundisi CK. Ngiyabonga mfundisi. Njengoba ke esekuthintile laphana umpofu ukuthi indaba lezi zisungulwa eBhayibhelini. Kasipheleli kuphela kuGenesis. uJesu laye wagcizelela indaba efana nayo. Singafunda kuMathewu 19 iverse ngelika 5 lelika 6. Ugcizelela amazwi afana nayo uthi yena wathi ngenxa yalokho umuntu uza kuchiya uyise lo nina anamathele kumkakhe labo ababili baza kuba nyamanye. Ngakho kabasebabili kodwa sebenyamanye. Ngakho ke lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo kakungahlukaniswa umuntu. Ngamanye amazwi uJesu uyakuveza ukuthi okwecebo lomtchado ngokusungula kwezulu lo ngokusungula kukaNkulunkulu ecebeni lakhe lakuqala ukwehlukana kakukho. Ngenye indlela mfundisi singabancedisa abalaleli. Angithi uJesu nguye phela. Nguye phela lapha owadala umuntu. Kwenziwa ngaye.
kunjalo mfundisi. Ukhuluma amazwi awakhuluma ngale kuMose kuGenesis. Uyawaphinda abe sesedlula lapho. Yikho phela phansi lapha nesithi ngize ukuzagcwalisa. Lokho kusemthethweni nokwalotshwa ngabaprofeti. Usegcwalisa ngwakumlomo kanti. Ngifuna ukuthi siwalandela amazwi nalana ukuthi lokho sokuhlanganisiwe. Bakungenziwa njani? Akungabi khona okwehlukaniswa. Ngenye indlela kuyaveza ukuthi nyangizwa bomthetho bethi bona umthetho lo vele vela usavumi. Kule bala lesilungu abalisebenzisayo ukuthi vele usudelekile. Bathi sebe udilize. Umuntu ongawudiliza umthetho angazi. Ngokwebhayibhili, iBhayibhili lithi okuhlanganiswe uNkulunkulu kungabi khona njani okwehlukanisa. Kungabi khona umuntu. Kusitsho ukuthi nxa even abemthethwandaba bengabantu ngokwelimi likaNkulunkulu abalalungelo lokwehlukanisa umthetho. Ngiyakwazi ukuthi sizadlula kikho lokhu phambili. Angithi kathi abalaleli bayasizwa lapho. Ake sithi umuntu sephakathi komthetho kodwa bese bona ukuthi kulezinto ezingaba ingozi empilweni yakhe. Enxa umuntu lo ufuna ukumbulala. Angithi ufuna ukumbulala sibili. Sithini esigabeni esinjalo? Sezahlala kuphela athi njengoba ngafunga yekela mbulala. Siyabonga. uPaul uphosa akhulume ngento engathi njalo kuKorinte 7 ukuthi nxa kule ngozi enjalo abantu laba lo osengozini angake okubizwa kuyabe kungaso kwehlukana kodwa ngayeza ukuthi illegal separation ukuthi ayeceleni mbijana ukuze indaba le violence kumbe threat yempilo injani ilungiswe. Kodwa iBhayibhili ayikukhuthaza ukuthi umuntu lasathi ayisengihamba sengishiya bangama eceleni nxa ukuthi into yakho iyalungiseka ilungise kodwa kungela umuntu osengozini. Ngenye indlela iBhayibhili kalikhuthaza ukudiliza umthetho. Kunjalo. Kodwa ukuthi umuntu lo sengozini angahlali khona. Azafele khona. Ngoba nxa kuyikuthi kuyabuyela futhi bafundise into esakhuluma ngayo ukuthi umuntu nxa echata kumbe edinga umuntu okuchata laye izinto omela azidingisise zona lezo. Uqala anakane ngazo kungenza abanye abantu bayafihla izinto abayizo zona. Angithi sikhuluma kunje nje abanye bayakhombana khona ku social media. Kunjalo. Umuntu wakhona le likasayila lakhona lekalazi. Kunjalo mfundisi. Sebethathana sethola ukuthi uyadla abantu kwenzani. Khona ukhana ngibonana kuqhakathekile kodwa ake sithi abisebona ukuthi impilo yakhe sengozini. Fundisa ukubeka kuhle ukuthi iBhayibhili likhuluma ngokwehlukana. Separation ngesikhiwo. Kunjalo. Hayikhona ukuthi ukudivorce, ukuchitha umthetho. Indaba engani izinyana. Ukungezelela khona bomfundisi. Esintwini izolo kwakusithi kungaba khona ukuxabana okunjalo. Uyahamba ngakibo omunye okwesikhatshana ayelayo. Abe sephenduka. Kwakusitsho ukuthi akula kuchitha umthetho kodwa ukuthi laba bobabili balungise lolu hlupho solunjani osolukhona baphinde futhi benze njani babuyelelana. Mina ngesaba khona mfundisi ukuthi nxa kulengozi kulomunye ongabulala omunye. Sesifunde kaningi emaphephandabeni ukukhulunywa ngabantu abagwazana ababulalana emthethweni. Umuntu athatha ingqama kumbe umfazi kumbe indoda kuzinengi izidumo izinjani. Ake ngithi umuntu ulendlela enjalo enxa sesincamulela sizabuya kiyo. Ake sidluleni ke sikhangele izizathu vele ezokuthi abantu behlukana bachitha umuzi. Yabona mfundisi nxa kuthiwa umuzi kabani uchithekile anti isindebele sikubeka kakuhle. Sibeka isisindo. Ubani sechithekelwe yini? Umuzi. Siyabo. Engxenye ngingake ngithinte khonapho even kuma sike sigcizele umnakano lokuMalaki. uMalaki ngu2 iverse ngu14 lo16. uMalaki. Ithi yona bese lithi ke ngani na ngokuba uJehova wayengufakazi phakathi kwakho lomfazi obuchabanga omkhohlisileyo wena noma engumngane wakho lomfazi wesivumelwano sakho. Iverse ngu16 lisithi yona ngokuba ngiyazonda okwehlukana usho uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli nozisibekelayo ngobudlova njengesembatho usho uJehova Sebawoti. Ngalokho qaphelani umoya wenu ukuba lingakhohlisi. So lapha uNkulunkulu wayekhuza ibandla ukuthi abantu babe sithi kathi uNkulunkulu wenu uthi siyakuhlamuka ngapha siyakhuleka ukuphendula imithandazo yenu. Kathi uthi sikuhlamuke ngapi? Esinye sezinto abatshela zona ukuthi lina lingihlamukile
ngoba lichiyile omkenu bobuchabeni. So lapha abantu basebengene emkhubeni wokuchiya abafazi bethatha kutsha. Yikho uNkulunkulu ayekukhuza ethi ngenxa ukuthi lina selichiya abafazi benu elibathetheyo libathanda ebutsheni benu selithatha abanye lapha selingihlamukela abesithi ukwahlukana ngenjani ngiyakuzonda ngesikho uthiwa I hate divorce kunjalo. So kumele ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu esesitshadile lesingakatshadi sikuzwisisa ukuthi ukwehlukana uNkulunkulu uyakuzonda ngoba ulezi izathu eziningi akuzondela zona ezilimaza abatshadileyo njengoba sike sakuthinta labantwana lemuli yonke labanye ababe bebukeli lo mtshado. So yikho esikubonayo laphana encwadini kaMalaki uNkulunkulu uthi yena ukwehlukana uyakuzonda njalo umuntu kathande umfazi obutsha bakhe adinga indlela zakhe zona lezana ayezenze ngakatshadi ezokukholisa emtshadweni wakhe kazidinge lezo ndlela. Umfundisi bento uzayithinte kaMateyu 19 angazi uzafika kiyo ingesikhathi sizakwala kodwa ke bento uzayibamba ukuthi bathi bona kuhle yini ukuthi umuntu alahle umkakhe bebuza uJesu. Yes, singayibamba lapha kancane nje bona nizasincedisa ekuthini isivezele ukuthi into le ibala liqalisa ngodileli. Abantu nxa bevele bechata abakhule ukuthi vele lingangeni kunjalo. Yebo kambe lingangena ngoba into ziyangena kodwa ngabe ibala lilodileli vele balichiya phandle kakhulu. Singafunda lapha indaba yakho nisukela kuMateyu 19 ivesi ngelika 3 ithi yona kwasondela kuye abaFarisi bamlinga bathi uvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na? Waphendula wathi kubo alifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa lowesifazana. Umfundisi uke wayibala lapho ukuthi umuntu uzanamathela kumkakhe babe munye. Ngizakweqa ke uvesi ngu5 lo6 ngiye ku7. U7 uthi yena bathi kuye pho uMosi wayalelani ukuba makanike incwadi yesehlukaniso alahlwe na? Asibambe nini lapha uJesu akhuluma khona. Wathi kubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu uMosi walivumela ukwehlukana labo omkenu kepha kusukela ekuqaleni kwakungenjalo. Yumuca lapha uJesu inkulumo yakhe uyibuyela kuGenesis. Uthi ekuqaleni ngale kwathi wasebemunye vele kabehlukaniswa laba bantu. Icebo likaNkulunkulu ukuthi abantu bengehlukani. So kuthi ukuthi divorce ngumangenela kuthiwa yiintruder ngeba lesikhiwa yayingekho ecebeni likabani likaNkulunkulu. Kodwa uJesu uthena ngenxa ukuthi abantu babalukhuni yikho wayivumela khonokho ngolimi lwesilungu bizwa kuthiwa yi-permissive will of God. Abantu laba ngenxa ukuthi inhliziyo zabo zesizilukhuni kwavunyelwa kodwa kwakungekho ecebeni likabani likaNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu ukuthi abachadileyo basesivumelwaneni esingcwele esingeke sadilizwa yilutho ngaphandle kwani kokufa. Mfundisi khonapho singakayikusike bengicabanga ukuthi indaba yobukhuni benhliziyo kuyini khona uNkulunkulu ubukhuni benhliziyo zabantu ukuthi ngenye indlela mina ngicabanga ukuthi akulanto engalungiseki emtshadweni kunjalo. Ngibona uJesu utsho njalo ukuthi sesisiya khona apha ekuthini uJesu uthi yena abantu laba ngabe inhliziyo zabo zibe buthakathaka bavuma ukulandela icebo likaNkulunkulu labathi kwabangela ukwehlukana kwabo kwakungalungiswa ngokuxolelana la ngokubonisana umtshado lo uqhubeke unjani uye phambili. Kodwa ngenxa ukuthi inhliziyo zabo zabalukhuni uMosi wabavumela kodwa wayengazange abakhuthaza abatshotshozeli kodwa wabavumela ngenxa yobukhuni benhliziyo zabo. Siyabonga mfundisi kulesizathu ngoba ivele soyibala mfundisi nxa sibala imbali yayo ukuthi ngathi nguDeuteronomy 24 ukhuluma ngesinqwathi esahlukanisele ukuthi umama wathi angachisa isitshebo ubaba ahlabhala incwadi ansakufuni mfice suhambile into ezingelangqondo into ezingelamsebenzi. So ngiya ekuthini iBhayibheli lesizathu bani esisodwa esinika ilungelo ukuthi nxa kunjalo abantu bangehlukana. Ngiyabonga mfundisi ukubeke kuhle ukuthi isizathu esisodwa lokhu sikuthola eBhayibhelini encwadini kaMateyu isahluko ngesika 5 ivesi ngelika 32 ithi yona ke kodwa mina ngithi kumbe ngiqalisele kwelika 31 kwathiwa ilo olahla umkakhe ngamnike incwadi yesahlukaniso kodwa mina ngithi kini ilo lalo olahla umkakhe kungenxa yokufeba umenza afebe lo mthathayo olahliweyo uyafeba.
So isizathu esisifumana lapha ukuthi nxa ungathola umngakho efeba usungamlahla kodwa ke aqhubekele phambili uJesu abesesithena ke nxa usumlahlileke kakumelanga aphinde athathwe futhi ngoba lo ozamthatha uyabe sesenza njani uyabe sefeba laye ngoba uvele ube ngowakho. Ngenye indlela mfundisi othi uyiqede uyenze izwakale ukuthi abantu bangavela behlukana ngaleso sono sokungathembeki emtchadweni sokufeba awumelanga ukuthi bathathe somele bahlalele kunjalo sibili mfundisi uJesu kubeka kucace ukuthi nxa sokunjalo sokumele bobabili banganjani bangathathi so kusitsho ukuthi lingakafiki ekuthatheni isinqumo sokwehlukana ake lizibuza umbuzo ukuthi sizahlala yini kusize siye kufa singathathwanga nxa kuyikuthi kakuvumi kuhle ukuthi kubuyiswane kuxolelwane kuxoxiswane umtshado uqhubekele phambili ngoba ukuxolelana kukhona kuvunyelwe yebo ake sikhangele indaba yokuthi nanku abantu sebechithile umtshado anti abantu bayachitha umtshado sokumele ukuthi kwenzakalani ngesifungo somtshado sithini isifungo somtshado. Siyabonga ngizafunda lapha kwabaseKorinte baqala ngo7 ivesi ngelika 10 lo 11 ithi yona kepha abaganineyo ngiyabayala kungemina kodwa yinkosi ukuthi umfazi kangehlukani lendoda kepha uma esehlukana layo kahlale engajadanga kumbe abuyisane lendoda yakhe lendoda ingamlahli umkayo. So indaba lapha ithi abantu laba bangehlukana kuphinda kona kade kutsho umfundisi kuthi ukuthi sebezimisela ukuthi hayi omunye uyahlalela laphana omunye kanjani uyahlalela laphana kodwa ngase becabanga ngento yokuchata kumele bayenze njani babuyisane yindaba ekhulunywa lapha sifundani isifungo somtshado isifungo esingcwele esingeke sephula njengoba sokuchiwo laphana ukuthi kulesi sizathu esisodwa esibekwe eceleni ukuthi nxa kungenzakala kungabi lokuthembeka kumbe kube lobufebe phakathi kodwa futhi akuthi ukuthi ungahlumbone efeba sulithi senguchiya kuyavunyelwa kuyakhuthazwa ukuthi umxolele kube lokubuyisana kuyavunyelwa futhi khonokho ngoba iBhayibheli iyakhuthaza ukuxolelana. So lapha sivezela ukuthi isifungo somtshado singcwele ekasiqunywa yikho iBhayibheli ikhuluma ngamazwi aqine kangaka. Akunzima bafundisi ake sikhangele indaba yokuthi nampana bakhona abanye abathi bethethwe engxanye khona ukade sike sakukhuluma kumbe engxanye omunye ube umuntu lwana ololaka ofuna ukulimaza omunye ufuna ukubulala omunye kwase kuchitheka ngaleso sizathu ba iziphi izizathu kwenzakalani ke iBhayibheli ithini ngokuthatha butsha. Ngiyabonga mfundisi sizacizelela ngamazwi kaJesu kuMateyu 19 yona leyana esike sayibala ivesi ngelika 9 Mateyu 19 ivesi ngelika 9 uthi ngithi kini lo olahla umkakhe kungayisikho ngenxa yokufeba athathe omunye uyafeba. So kusitsho ukuthi ungavele ulahle umkakho ungasathathi ngoba lo omthathayo usuphila impilo engahlambulukanga yokufeba. So ke kusitsho ukuthi nxa kungavele kube khona ukwehlukana sokumele ukuthi uzihlalele lalwana la kanjani asihlalele. So ke indaba yokuthi kubuye uthathe omunye yona leyo ivele ngokwecebo lezulu laseBhayibhelini uNkulunkulu kalayo. Ake sithi yena lwana omunye sethethe mbesethethwe kuthiwani kulomunye ongakathathi kuyezwakala omunye wakho angathathwa kuqala kumbe athathe kuqala. iBhayibheli lithi lona ke lowana obezihlalele akade besebehlukene usekhululekileke usengathatha semkhulule ngulowana but nxa bonke kuyikuthi bonke kabakathathi bonke sokumele banjani bahlale benjalo. Engxenye okunye futhi engingakugcizelela khona phana ukuthi kule enye futhi case nxa kuyikuthi ngabantu ababili abehlukaniswe yibufebe lowana ofebileyo kala lungelo elokuthi achade kuthi kodwa lowana ongafebanga ilungelo lokuthi athathe ulalo ngoba kodwa kayisuye yena
othi yena mina yimi engiyela cala kodwa kumele ukuthi nxa ukuthi umuntu osebandleni ibandla likhaya indaba yakhe lithi ukuthi wena kawunjani kawula cala akonti yena athi hayi mina azigweba hayi omela ngazigwebe kodwa nxa ibandla lifumanile ukuthi hayi lo kala cala ngokulandela izimiso zeBhayibheli angavunyelwa kodwa lo onguye umnikazi wecala kumele ahlale enjalo kumele azile ukudla. Umpostoli Paul uyagcizelela futhi kwabaseKorinte bakuqala ngo7 ivesi ngelika 11 lapha. Uthi yena ke kodwa uba esahlukana layo indoda kumbe umkake kahlale engendanga. Kumbe abuyisane le ndoda yakhe. Le ndoda kayingamlahli umkayo. Mina ngicabanga ukuthi bafundisi into esingayigcizelela kubalaleli lapha ngeyokuthi indaba yomtshado sonto yokudlala kakhulu kumele abantu bayithathe ngendlela esisindo ngayo kanjalo. Ngake ngafika kwenye indawo kubhalwe khona ngesilungu measure twice and cut once. Ngicabanga ukuthi kuyasebenza emtshadweni kunjalo. Zinika isikhathi sokulinganisa sokuthi umuntu yena lo uzimisela ukuthi akulanto ezalehlukanisa. Mhlole. Ungangeni usithi wena ngizangena ngiphume ngingene ngiphume. Njengalabana abathi nxa befika emfuleni bayathatha isigodo aqala ahlabe yabo ukuthi umfula wakho emtshadweni akuhlatshwa ngesigodo. Nxa uvela ungena usunjani usungenile. Mbona ukuthi kuqhakathekile kungaba khona okungavuka kodwa kumele umuntu enze ingxenye yakhe kakhulu yokuthi athi umuntu lo ngizimisele yini ukuthi sizaphila sonke. Yiko kudingeka abafundisi ukuthi azi ubuthakathaka bakhe lamandla akhe. Kuthiwa yini courtship ngesindebele? Kuthiwa niba le courtship? Asilalo kodwa ke kufundana lingabangani lingangabi lobudlelwano lobuyana obujulileyo. Angithi bafundisi la nxa kwakungaka abantu abesithena ungahamba lapha OB uye kumbe komali makhole uyebuza kunjalo intombi yakobani izalwa ngaphi abangakibo ngabantu abanjani. Yikho phela mfundisi okukaGenesis ngo24 nxa ulokuzeni elayela inceku yakhe eliyayeza ukuthi yethathela uAbraham uthi hamba kwabakithi uyemthatheli la uzamfungise ngoba wayefuna ukuthi umntanake athole umuntu azathokoza ngaye abangasoze baphinda behlukane. Njalo khonapho futhi siyancediswa ukuthi ulutsha lwethu kaluke lufunde ukubuza ebadaleni. Bangathi bona sebekwazi hayi kababuze ebadaleni abadala kulokunya abakubonayo indlela ivela ibuzoka abaphambili kunjalo kakhulu. Kwesinsikhathi bayathi imfundisi OB abadala mfana kholo hayi ungathala kathi lisolani ungavela ubone kunjalo kaphela basithatha hayi ujaha lo kusebathatha leli lidoti leli uthi limbone senzani uvele kawuzithatheli nxa unguntombazana ukhomba ijaha kalikhonjwe ngabangakini ungabona sokunjalo mfundisi into zonke ziyahamba bujelezi. Sigcizelela indaba balaleli yokuthi khona ngakuyenzakala ngabantu abehlukana. Siyakwazi ukuthi isono siyahlupha kuyakhathaza kodwa ngakuya ngecebo likaNkulunkulu ngakwehlukana emtshadweni. Abangakangena emtshadweni siyalikhuthaza zinike isikhathi sokwazi ukuthi umuntu yena lo othandana laye umuntu ongaphila laye lize lehlukaniswe kufa yini ngoba isisifungo somtshado esingaqanyulwayo ngemsaka kaNkulunkulu kuyenzakala sokukwenzakala. Ngilethemba balaleli kuliphathisile ukuzwa ukubana indaba yomtshado ibanjwa njani lokuthi sizame ukunqineka ukuthi kungabi khona ukwehlukana. Uhulumende kabakuthandi izimuli kazikuthandi ibandla kalikuthandi. Nkosi siphathise ibe lomusa kithi sihlangane njalo kuvikelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.